Jadi eh, dosa-dosa apa aja sih orang di Omi TV? Tahu lah. Enggak, Mereka cerita itu dong. Aku nggak tahu. nggak mau. Aku kan baru mulai di sini. Ceritain dong. Kalau nggak di skip, kalau my father is I should speak English because Oke, otherwise my father can hear what I said. oke. Oder Deutsch. Ja, okay, tell in English. Hello? Hello? Hello. Salam. Salam. How are you? Aku salam. Aku Why I can hear your voice? aku salam. Can speak bahasa? Yes. Where are you from? Pakistan? Indonesia. Where are you from? I'm from Germany. Where? Where? Germany. Jerman. Germany. Jerman. Hello. Hello. Guten now is there is Guten Tag. Wow. Hebat. Guten Tag, was noch? Guten Abend. Hebat. Spreche ein bisschen Deutsch. Ah, warum? Woher? Wo Nur ein bisschen Deutsch. wo hast du Deutsch gelernt? Ich habe Deutsch auf dem Schiff gelernt. Auf dem was? On the ship. Ah, auf dem Schiff. Ah, Yes. wo? Was für ein Schiff? Mein Schiff von Germany, TUI Cruise. Ja, Cruise. Ja, In Deutschland. ja, Wow, sehr gut. ich war in Deutschland. Wie lange? Äh, 4 Monate. Ah, 4 Monate. sehr gut. Arbeiten. Warst du arbeiten auf dem Schiff? Ich habe apa lagi ya? Ja, ich helfe dir. I forgot how to say. I forgot this in Deutsch. That's Waitress. Ah ja, Kellnern. Kellnerin. Du warst eine Kellnerin. Ja, Kellner. Ja. Ah, okay. Auf dem Schiff hast du als Kellnerin gearbeitet. Wow, sehr gut. Ja, Und wieso nicht mehr? what? Wieso? Wieso nicht mehr? Wieso? Are you in? Yes, Äh, Meer is sea, right? na, Meer is sea. Neu. Wieso arbeitest du nicht mehr als Kellner in Deutschland? Yeah. Meer it means sea, right? Meer. Enggak lagi gitu. Nicht mehr, enggak lagi. Nicht mehr. No, Ja, warum? not anymore. Warum? Because this coronavirus. Ah, no. No. I think you can speak Indonesian language, right? Yes, but we can speak German, we can speak Bahasa. Where No, are no, you from actually? we can speak Deutsch, we can speak Bahasa, we can speak English, we can speak Minang, whatever you want. Where are you from actually?
Awak dari Sumatera Barat? Wait, Hah? really? A- Really? Awak orang Padang kok, ha? Lain ngerti ndak? Tinggal di Jerman. Tinggal di Jerman, di mana Jermannya? Jermannya yang mana? Yang Berlin, Hamburg, Iya. Kiel, Enggak. Munich, Berlin. 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 Ah, Ich war in Deutschland, Kiel, Hamburg und Munich. Ja, ja, München. Ah, sehr gut, sehr gut. ja, Auf dem Fluss, ne? Schiff auf dem Fluss. ja, ja. Ja, ich weiß. Also ich weiß das, ja. Ah, schade, dass du dann weg bist Sehr wegen. gut Deutsch, sehr gut Deutsch, sehr gut Deutsch. Wer? Du? Du, Ne, du. Ja, ich natürlich. du. Ja, natürlich. Natürlich kann ich gut Deutsch sprechen. Das ist, das ist gut. Ich habe Level 2 gelernt in Berlin. Ich Berlitz. habe In Level Belitz. 2 gelernt. In Belitz. Berlin, ja. Ja, Berlitz. Berlitz oder Belitz? Ja, weiß ich jetzt nicht. Berlin, Berlin. Berlitz. Ada orang Indonesia lain yang kerja di atas kapal. Banyak, Banyak. banyak, banyak, banyak. Banyak. Aku ada teman. Bali, Ya, terus. Bali, Makassar, Jawa, where from? I don't know. Ya, Bali, Jawa, Makassar, Padang, Ada Padang. Lombok, too much. Too much. Wow. Aku ada teman, dia sekarang di Inggris. Dia dulu juga mulai kerja dengan kapal. Di dalam kapal dia kerja mulai. Tapi kapalnya internasional gitu, ke Belanda, Jerman, ke Prancis kalau nggak salah. Same, it's three cruises. Tahu Twi, abangnya tahu Twi. Ya itu kan Twi. Coba di Jerman, jadi ke Spain, Dubai. Lu pernah ke Rusia? Siapa? Jerman. Kamu? Jerman. Itu cruise-nya ya. Oh, cruise-nya. Kalau kamu di mana aja? Pertama kali Spain, Jerman, Rusia, Sweden. Kamu? Iya. Terus sama Wow. Dubai, Qatar, Bahrain. Waduh. Berapa tahun tuh kerjanya? 1,5. 1,5 tahun. Nah. Dulu temanku di Lisbon itu pernah dia beli marijuana. Gila mereka. Kalau di sana ya. Kalau Ya serius. Kalau beli marijuana tuh di Belanda kan legal. Iya tapi dia pernah beli itu di Lisbon. Lisbon tuh Portugal. Lisbon, Portugal ya, betul. Iya. Pernah mereka beli marijuana terus makainya itu di dalam kapal. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Waduh, nanti kalau kena tahu sama bos, wah bahaya ya. Pulang. Aduh. Bahaya tuh. Nanti udah. Tidak apa-apa, yang penting bukan orang Indonesia yang kayak gitu. Oh, bukan orang Indonesia. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah orang Indonesia baik-baik. Ya kan, di negara orang asing harus baik-baik dong supaya orang kagum sama Iya. orang Indonesia. Supaya orang asing kagum sama orang Indonesia. Yeah. Waduh, bagus nih. Ini konten bagus. Ini buat konten. Kalau boleh dipakai, aku bawa. Aku kasih ke konten nih. Boleh? Boleh. Mantap. Buat orang yang mau tahu gimana informasi dapat kapal kerja gitu, lewat agen atau gimana? Iya, lewat agen.
Agen di Indonesia ya. Doain aku bisa berangkat lagi. Oh, Semoga aku amin. bisa berangkat lagi. Amin Cuma supaya mau 2000 Juni ya. Pulang Maret. Maret 2020, Maret April Mei, Juni. Juli aku sebenarnya mau berangkat join di Hamburg. Tapi nggak jadi. Oh iya. Juli tahun kemarin. Juli tahun lah kemarin Iya. ya pas corona. Iya, pas corona mulai lagi ya. Semoga dapat kerja di kapal lagi. Seru kayaknya. Aku juga mungkin juga harus mikirin kayak gitu. Tapi capek ya. Capek juga kan hampir Capek. kan hampir capek. pasti kerjanya sekitar 12 jam sehari atau lebih ya. Enggak. Kalau pas embarkasi itu memang 13 jam, 13,5 jam. Tapi kalau udah nggak embarkasi itu paling mentok 11 jam. Ya itu kan banyak. Kalau buat Eropa kan biasanya di kantoran kerja atau di lapangan 8 jam aja gitu. Biasanya. Pengen kerja di sana, yang nggak di kapal pengen tapi nggak tahu caranya gimana. Ya harus bisa bahasa dulu. Kalau udah bisa bahasa, gampang biasanya. Kalau bisa bahasa dan udah punya visanya, misalnya visa kerja kan di atas kapal gitu, jadi gampang. Oke lah, kalau gitu aku masukin ke YouTube channel aku nih. Tapi aku jarang loh di Umi TV ada orang yang baik-baik serius. Di Umi TV. Skip kalau semuanya mereka buat dosa di Umi TV. Hah? Buat dosa apa? Ya pokoknya jelek-jelek lah. Kalau nggak di skip. Siapa yang skip? Kok di sini di Switzerland itu kan bisa digeser Iya. kan. Digeser di skip. Ya kenapa di sini Switzerland kok. Aku tinggal di Swiss. Di Swiss sekarang. Pengen aku ke Swiss bagus loh Swiss. Aku tinggal di Swiss tapi dari Berlin. Jadi dosa-dosa apa aja sih orang di Omi TV? Tahu lah. Enggak, cerita dong. Aku nggak tahu. Nggak mau. Aku kan baru mulai di sini. Ceritain dong. Kalau nggak di skip kalau my father is I should speak English because otherwise my father can hear what I said. Okay, oder Deutsch. Yeah, okay, tell in English. If in my phone when I open the Omi TV, if I didn't skip, they saw something I don't know. They make crazy thing on Omi TV from here, especially from Indonesia also. Oh yeah. Yeah, crazy thing, but what crazy? Crazy thing. So I said it's specific, what this crazy thing? I didn't see it. Maybe because you're a woman. I was talking to many people. No crazy thing happened. No crazy? No, until really? now. Yeah. Maybe because you're a woman. So the guys. So I will change the gender here. So I will change. So the guys will. The guys will how should I say? The guys will go crazy then because they see a woman. But for me, I didn't see crazy yet. I have to find. But also crazy woman. Is there crazy woman also on Omi TV? I didn't find a crazy woman on Omi TV. Only guys. Only guys, yeah. Yeah. Okay. Belajar. Sekarang I almost forgot my German language really because 1 year I couldn't speak German. I didn't practice my German language. Almost forget. I have to keep on learning.